Chini Killa Block Committee ni pokok teke, seng World Indigenous Day, seng buat harap pitibio Indigenous borok dok, palai mah haike, seng betini palai wani tanwi tunggu, ini wadai, belai ke kebang hai tunggu ni jorawo, hai pada bibino elaka ni sini Killa Block Committee ni borok dok hai sini o program nam mustahil hai baikah, ini 30th World Indigenous Day. Since 1994, World Indigenous Day no observe khajak tunggu. Ini ni theme ke World Indigenous Day ni theme ke bahai ke isolated ke Indigenous bolak tunggu no borok ni protection no naragani both ini ni theme Indigenous borok dok. Bahai ke borok ni isolation no tunggu no borok na isolation no tunggu ini Indigenous borok no without outside interference naru tongwani bangai je tini ni tim ge sing tini kamung cumung tongmung keluar ni bangai tini Killa elakawo sing tabok tini Killa Block Committee ko pake sing lai te kaise semung tini to World Indigenous Day tini sing palai mani ke tini Killa Party Office o sengui sing Killa Bazaro guribui haina hai tini Killa Party Office hamkinai Omo World Indigenous Day palai mani ke main reason ke all over the world Indigenous borok rok ni culture samung nungmung kemawi tong telupi bono rok khakaya ni bono muito narag rowani bosi tini nahoru ba u je 1994 Geneva o United Nations declare kemani aboni pore no Indigenous borok rok ni tongmung samung no teibu importance rogui sarap prithibi bo rok khakaya ni naikha